كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان أجود الناس وأكثرهم بذلا وإنفاقا في سبيل الله قولا وفعلا وعملا وتطبيقا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واكثروا من الإنفاق في وجوه الخير ووعدكم ربكم فقد وعدكم ربكم بالمجيد. وصدق الله العظيم القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال تعالى مثل الذين ينفقون وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمبيالاتنو مساميني نيامرياليكي كوانكان نفقتيكي على كسرلا أيه lahidu tafana koni mogo minye nafakatili ke ala ka sira la ko sarabiye sara min ka bo kosobe ala ko masa min korota lendo ko mogo munu nubu kan na folo nafakati mogo misaliya munu bu kan na folo nafakati ala ka sira la ko abe komi nyo kisekele ni e ya do dugu jukoro afalela ka nyotinsa wolon fula bo nyotinsa wolon fula nyotinsa kelen kele be kise keme ba koro ala be jidili ke mogoye mogo minye ala jia ala de yuruwalendo ala de doni masai ni aya kono misaliya de do drome kele niya di alama drome kele alaba jide kata keme wolon fula ika drome kele alaba sarake drome keme wolon fula de lagara mi abe jidili ke mogoye keme wolon fula nyire abo do jidi ola mogoye minya jia bisun kala si ute kele nya chogomi ambe sere ya masite minni bato chiala makaka ni ala kerempe ute jenyogonte ala la ambe shereya muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo ale de hadama dembe ka fona shiriye ale de fana nyumankela ye fana ani ka nyumanchari ala ka sirala ka teme beka aka kuma kauna aka kewale wula aka bara wula kishi ani nema abe chidenka ana ka shebo wana ka dunkewu ani mogo tuguru ko fokata qiyamah do no temina kaboye aye siralanye mu'minu akan nafaqati chaya khira sirawula hera sirawu aye nafaqati ke hera sirawula ka chaya kosobe awtigi alaye lahidu tawiye koni mogo koni edeye kan nafulo nafaqati hera sirawula ko ale ala ko abeddo faraika baraji ka baraji jide ka dima wodi ato ala ko masamin korota lendo ako jombe ni be jurudo alala juru nyuma man jallezi yakhridu allaha qarada hasana mogo jumambe ni be juru nyuma do alala fayudaifahu lahu adiafan kasira nabi ka juru saraye dommi aba jidili min kacha kosobe ala be jidili ke mogo min ya jia
balmaw anka do aya wore kono ala ko masamin korta lendo akom mo munum bo kan nafulo nafaqati ala kasirala nafulo nafaqatili kofe uma kunna dali tugu ala uma torali tugu ala nunun tigila mo ukasara buye utigi alhafe awa yawmal qiyamah do nunun tigin siranya tuye joro tuye qiyamah keneka donc balmaw nunun be yayira nafaqatini ala kasirala hera sirawla kodo ko minni ala ye nyamarali kenaye kodo ko minni ala ye lahidu tamoye ko aba jidiye awa anka do fana kullu imrin fi jilli sadaqati yawm al-qiyamah anka do fana sadaqati bo nyuma yala hera sirawla ala qawla ala kadina kola nafa juman bala tuguni hada maden kele yawm al-qiyamah do bi ka sadaqati sumade koro yawmal qiyamah do samba bi duru hada madun bode ke jolila tile be gere hada madun bebe woshi hada madun be woshi me samba bi duru joli min fulani nye tile min fulani nye sadaqati bola to oyede e ka sadaqati be ki masumade wani uqbata ibn amir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu imuri في جل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس وقال يجيد كان أبو مرصد لا يقتوه يوم إلا يتصدق بشيء ولو كاكأة أو بصلة وصححه الألباني ni hadisa min fulani yogobata bun amrika hadisano ako alayya me cidema ko ciden ko hada maden kelen kele yawmal qiyamah do bi ka sadaqati sumade koro mo kelen kele qiyamah do ibi ka sadaqati sumade koro fo ala kata kiru tuge hada maden no nyogonce be kita yorodo fo kata koro silike ka feselike ka kiri tuge arjanna don kata arjanna jahannaba don kata jahannaba mo ye sadaqati bola nganaye i ka sadaqati de be ki masumay ibi ka sadaqati de koro fo ala kata kiru tige mogo ni nyogonche barwon ni nye sadaqati bo fasamantay wodi atu ye jida mogo mununye ni hadisa mafula ako sheyba do tumbe abu marisadi ako ni hadisa in koso ko dongo do don shite teme ale ka fo ka sadaqati do bo hari na kira gato de ube jaba hari na bode sadaqati ko don tunte teme abu marisadika ni hadisa yun koso don tunte tema ka fo ka sadaqati dobo hari na kera gato de abo bo ube jaba ni nya sadaqati bo ni nya fasamanta yiranna sadaqati bo fasamanta doye munye fana hadisa dobe ciden ko jiyan neman wula ako hada made iman kan yebo foi nofe iman kan yebo nema shi kofe jiyan kono fe fen kula la hasada إلا في إسنتين الرجل آتاه الله مالا فسلط ولا هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة وهو يغدى بها ويؤلمها متفق عليه hidin ko hada maden ninjiya nyana ma yakono akoy nya manka bo foy no fe fo fula dola kele akwa folo yemunye imanka nyabo mugo shife fo mugo fula mogo folo o ye cede ye ala ye na folo chaman dama ala ye na folo dama ala ya bila bake ka kan na folo halaki chinyala ala ma fa ba na fakati de ko ba halaki abake ka kan na folo halaki chinyala mogo kan kan nyebo nin tigla mogo fe na fakati kala dina deme baga silamiya jo baga na deme baga chinya deme baga na kan na folo ye mogo kan kan nyebo no fe de ciden ko ni nye fulo e ako fulana ani che mogo minni ala ye doni dama abake ka kiri tige mogo ni nyogonche na aka doni nye abake ka mogo lakala aka doni la fana ciden ko mogo kanka bo muni mogo nya kanka bo fe no fe man ka foi nyebo foi no fe jian kono ciden ko ni fulate na pakati kala ngana ani doni ke baga
min be kiri tige mo ni nyogon ce ni tiñaye abe mo la duniya doni la fana awa mbalimu sadaqati bo aten na folon na kasi fana de ma naqasati sadaqatu min mali kiden ko sadaqati bo ko aten na folon na fakasi na aton na folon atan na kasi de alaka aya yere bo cinya tigiyaw وما أنفقتم من شيء فهو يغلفه وهو خير الرازقين على القرآن كنو أكو أبي نفقتي كي نبن نونا بلا دك أبي فينغو في النفقتي يفينغو في مبو على قوالي بدو بلا نولا ko ale ala de garazeli kala nyuma yefana o ciden ka hadisan nana kan ne aya de stawsiranye ciden ko mana qasatu sadaqatu min mali ako sadaqati bo ko aten na folo na kasi atan na kasi de aba jidi de ka barika don ka bugu ka kisi fitina woni kasara wuma aw mbalimu nafaqati bola dongo do ala kamaliye kya fulabe ulu be jigi dugu koloka jigi kunte ulu fana la de ko fula dola kele malikiya doyi orbe duawu de ken nafaqati bola wuye nafaqati kela ube duawu kuye malikiya doyi oye dangali kela de baqilu ku danga harisai nana be hurata bolo ako ciden ko ma min yawmi yusbihu iba ma min yawmi yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakan yanjilan yaqulu ahaduhuma allahumma ati munfiqa qalfa wa yaqulu al-akharu allahumma ati mumsika talafa hadisa salen nana boare muslimu kono ciden ko ako don shite ni dugu be je ola ni don be dugu je ola fom malikiya fula be jigi ka bo sanfe malikiya don ale ka baraye jumaye aba fon tigi ala mo munun ba ke ko kan na folo na faqati hera shirawula ala abake kamin na faqati do bila nola abe fungo fin na faqati anona bila ika do bila ayem mimbo do bila nola malikiya do inka baraye ninde malikiya fana la ya asuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun malikaw fana ka do be jabide parce que malikaw te ala soso ni ala yu nyamara ni minye o bode ke nimbo o chogola ika do be jabide awa nim malikiya sogoma o sogoma abe jigi ale ka baraye ninde ntigi ala nimba ke kakan na fulo na fakati do bila nola malika do intaye munye ale taye ntigi ala nimba ke kakan na fulo mina hera sira fule abese kan na fulo indwala ayen na fulo mina amado hera sira nununa akan na fulo tiya malika fulo na intaye ninde danga ka bagilu danga ka tegemangelu danga balmo nimbeye nafaqati aya anyuma ya yiranna ewa nafaqati bo ala kasirala ala yake ala nya sirnya bagu jogode wa qala ta'ala washari'u ila maghfirati wa jannat arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sharri wad darrai wal kajimina li khayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin alako masamin kortane ako ayeteliya akabaraw ke bara munum be ke sababu ni alabe yafa uma ayeteliya kabara nyuma ke bara nyuma munum be ke sababu ye kawdo arjanna kono arjanna min bonyaye sankaba wulon fulani duguma ko lolon fula nuyu kala nyogonna arjanna min bonyaye oye awani arjanna ala ya labbe ka da ka dila ka labbe ka bila alanya sirnya bagaw de nye ngala nya siranya bagaw ye jonye ala yuma kutu alladhina yunfiquna fi sharri wad darai alanya siranya bagaw de ulu nogoya bu ye wakati mu kanna fulo bugulenda yurwalendo ubenna fakatike wakati minyere hari ni tora ni degumbu ka ubenna fakatilike useko hakela alanya siranya bagaw ye nonunde alladhina yunfiquna amwalahum fi sharri wad darai nogoya bu yewo ubenna fakatilike geleya bu kaw ubenna fakatilike walika jimina li khayza ulude do fana ubu kadimi mina
نو دمنا دروبو كدمنا ولآفينا أن الناس ولد دفنا وبيا فمغوما والله يحب المحسنين ala ko nunun tigila mogo nunun ye mogo nyumaw de ewa ala be mogo nyumaw de fana ewa mbalimaw nafaqati bo o beke sababu ye ala be nafaqati likika qala sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ala انفق يا ابن آدم ينفق عليك منتفق عليه حديث القدسي أنا كيدن كو أكو على بافو مسمين كروتالي على كو مسمين كروتاليندو أكو هذا ما دي نفقتليك ني على فنا نفقتليك الجزاء من جنس عمله هذا ما دي ببارك تشومي على بيسار وتشوكو دلا ni e kera nafaqatili kelaye ala fana ben nafaqatili de kika awa nafaqatili kelaw nube fantawu sutura ka haju tigu sutura ala bu sutura jiya abu sutura lagara kiden ko man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah kiden ko konni mo min silama sutura ala bi sutura jiya ani lagara balima nyuma keli nafaqatili fantaw ewan sutura baga alaka dina wo sutura baga o beke sababu ye ala bi sutura jani lagara balima eye mo sutura jinya de kono mais ala be sutura chogo foda de ke ki sutura jinya ku sutura lagara balima nafaqati bo fasamanta jumambala wa nabi hurairah radiyallahu anhu قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم فمن آدا مريدا فمن تبي منكم اليوم جناجة قال أبو بكر أنا وقال صلى الله عليه وسلم من آدى منكم اليوم مريدا قال أبو بكر أنا وقال صلى الله عليه وسلم فمن أتأم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا وقال صلى الله عليه وسلم ما أجتمعن على إمري إلا دخل الجنة أرواه مسلم دوندولا مباليمو تشيدني فجر صلي ني جماعي فجر صلي لين كوفي ciden ko bi dugu jera ka jon sunnento bi dugu jele jon sunnendo Abubakar konne ciden ko bi dugu jele jon tugura suko kata kaburula kata sudo nyorola Abubakar konne ciden ko bi dugu jele jon tara bana bagato fo Abubakar konne ciden ko bi dugu jele don ye fantan do la dumuni Abubakar konne awa ciden ko akon nunun te fara nyogo ka abada foibe do arjanna ko nunun te fara nyogo ka mogo la abada foibe do arjanna ko ni ciden kada salenye sahih muslimu kono balmo nunun be minye nyumaya sadaqati bo fonnan sireya hera sirawula نونم بيا كفص من شايرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا قلة ولا صفاءة والكافرون هم الظالمون بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا قلة ولا صفاءة
walikafiruna humu jalimun. Balimaw nafaqati bo min fulani nye hada maden kana makono ni kala de ni shebiye ikana makono ni kede nafaqati bode ala ko qur'ana kono ako mu'minu aw munun dara ala la haqiqa ako yen nafaqati kede ala yaw garjage nafulu munuma ayu don nafaqati sani don kana don mi sanni ferete don mi teriyate don mi ewa nyugon delite yado jinya kono fule ni hada maden degura jinya kono hari ni mademe bagasi soro yerela ni yere kam minando be na bese ka fere ibeta fere ki mako nyana bona a ube ni hada maden kono na filila ka jinya nyana ma ya kono ima debe bagasi yere soro ka bali masrula teri nyuman do bese ka soro abi deme a ube ni hada maden deguna jinya kono foyte e bolibi yere defa na ya na foloti bolo minanti bolo ni ba fere teri nyuma yere ma soro ibolo ni mbi deme ibese ka mugo do soro abe bilinye kata mugo do deliye ima ko be nyanabo ni mbebe jinya kono ya me ala ko akwa ya kan na fodo na fakatire sani don kana domini site qiyamah do ni kono na filala tiyana makeneka imminana alafe minan si tese ka soro ibole ko ebe fere qiyama keneka ibi yere kumabo ote teri si de te soro ibolo qiyama keneka ko oba ka baranyuma do di ema kikisi ote delile kala si de tese ka soro ibolo qiyama keneka konna bese ka mugo do deliya ki aka ka baranyuma do di ema ebe kisi chokomi ote. Donc ala ko sani ni ndo inkana ne ala nyaw garejege femunuma ayu do na fakati de aw ala ko kafiru de kulu de to nyali kelawe wa qala ta'ala anfiqu mimma razaqnakum min qabla an yati ahadakum al-maut fayaqula lawla aqritani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun min as-salihin aya wore kono ala ko ya kan na fulu na fakati sani saya kana do da kenema ni saya nani ma wakati mi iba fontigi ala makono ni kenya kanin nimmina ntoye wakati kunkuruni nkata sadaqati bonka ke mo nyumay ala ko sani ninki soro na fakati keda ikene yale ndo wakati mi na fulu bi bolo na fakati ke sani saya kanima de Uriato Abdullah ibn Abbas ko ako hada madin site bojiya kono nima nimisa ko hari nyuman kala ko Abdullah ibn Abbas ko akoni mugo be bojiya kono ibe nimisa na ya soro man na fakatilike ibe nimisa na ya soro yen na fakatilike lay fana ibe nimisa harin tunya don tumba chaya ni ka sarani ka barajira lila ibe nimisa nintu nyen nindo ntumbe na fakati bochaya akom mo site dia bodia kuru ni man nimisa me kan nimisa ntun ka do faraka o kausa kan nimisa dawa hari ntun ka bo donc ala ko yen na fakati kere sani don kana sani saya kana dola kelema ni ba fonti ala makono ni kenya wakati kunkuruni nka kenyu mankela nka ke sarakati bola nka ke mo nyumay wala yuwaqqiru Allah nafsa idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ala ko ne ala nete makono ni ken ni nyede nin koni ni ka saya wakati nana ikalla jali dafara makono ni te kiyede awabe bara ke fana ala babe do ambe ala dele ala kanke nyuman ke lawye awam balimaw nyuman fana keli ni anko nyuman ka ke biskun kala shi ka surala de nyuman nunun ka ke ni biskun kala shi ni ala nyini ni lagara nyini de ukanake ntoko kafo ukanake nkado ukanake nkatanu وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ala kwale ma hada madun nyamrani fuye fuka ala kelemto bato ku ka bato be kalashi alai
bato beka kalasi alay balmon ala ko ayawre kono wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa ashira innama nuti'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala sukura ala yaka jonyuma tanu nafaqati bola munu nudugo kan nafaqati boyinke ala kelem tawde kama utafe mo yere kudo ute barkada nyini mo fe ute sara nyini mo fe ala yutanu qur'ana kono wayti imuna ta'amala hubbihi ala ko be dumuni la dumuniya kasoro be dumuni fe ubu kan na folo finance kun nafaqati kasoro yere bu kan na folo fere me uba la dumuni kan nafaqati fantawna yutimuna ta'amala hubbi miskina wa yatiman wa ashira miskinu al yatimu jominanu ala kola ubu kan na fulun na gafatin nununna ewa nafaqatin kofe fana harin nu ma fu udala ukalla hala bayirila la nuridu minkum jazaa wala shukura inma nutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura uba fo yenu nenye har nu ne ma fo fana ukalla hala bayirila aw nyala dumuni ala jati de kama de aw nyaaw finance ne yi finance ala jati de kama de ne ye nyuman kiye ala jati de kama de nte barika da nyini fe nte sara nyini fe ala ka jonyuma ninde ala ka jonyuma kan na fakati ke bo choko fule o ta fe o ka do yere o ta fe o toko ka fo iyu barikada umma ko sitala iyu sarao imu sarao umma ko sitala parce que wulu yake ala de kama umake e kama uyake ala de kama o nim nafaqati bola sugu ala yen nunun de tanude mais nafaqati boni nka do ni ebe nafaqati like filimeli kelaw debe enofe e kan nafaqati boto photo talaw debe enofe e nafaqati boto kuma kelaw debe enofe mogo min beta sigi ki kan nafaqati ni kan nyuma yalla kale ibe nyuma yake ode ye ka jidi minte e kam nyuma yalla kale mogo wore doro ibatige ko atem mogo wali nyumando ni nafaqati bola ni ala ye e sarajiya kono ada jarayila la gara kunite ni ala ma farika yere sarati ye jiya sarati ye la gara yi kan na furo bo fu i perdila fu salafu salihu munun temena ulu tumbe fere bedeke ku ka bara nyuma udogo mo nyuma munun temena nye sebaw tabinaw atabiu tabiinaw batum munun buni ala chew ube nyuma ya munun kew ulu be fere bedeke u kan nyuma ya nu kabato kato dogo de la ukana ye ukana me mogo kana bu kalama me anta kera kontere de anta illa ma rahim rabbi foni allah hinana mogo kelen munuma sino hadama den chama bi ale be fere bedeke mbe nyuma munun kenni ala chewo mbe nyuma munun ke hadama den nyaw fo aka bokene de ka beka yede fo aka mede fo aka yede chaman kala halayen ninde bi an kanya na maya kono chogo ben ne kan nyuman ka bokene ma aka se kay balmo ninin tugula mogo sarati yalla qarade ala kun nunun de ma akum man samma Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi akoni mogo minyi ka ko ke fu ka mede awa yomali qiyama do qiyama kene ka dan fembe jole ni ala be woleli kala do bila ka woleli ke ika fo karasa ni karasa dendo diya kono atumbe nyuma munun ke atumba ke mogo ka mede ewa abeka aka ko me qiyama kene ka ya ala bi lebu qiyama kene ka man yura illahu bihi ni mogo yika ko kede puru ka yede ala bi yira bela qiyama kene ka ki lebu woleli kala de be woleli ke qiyama kene ka jinnani hadama da be jole woleli kelen ka woleli ke karasa ni karasa dendo atumbe jiya kono abaka baraw beke puru ka yede ewa beka ye beka laje ale de fuleni jerantin de fuleni ala bi lebude
balmo sisa hari misiru kamariyaw de beke misiru la sisa nkutuba kalanton kaye nka misiri jama sallito kaye ko karasa de ka misiri fuleni nin jama ba kono nka sallito nka sallu kaye mo kunye sallila balma nunu nye balawye de nin foto tawni nin kamariyaw nana ni balaw minna uye balaw ni fitina mi lase silamaw ni silamiyama ala yere de ba dando ambe ala kisi ambe ala e watanga nyini ka nyini ala fe ala kan kisi nin jinya toroma nin minan kuraw munun fule ni ala kan kisi toroma ambe ala dele ala kan ke duskun kala si bagay fere benka do hari doni ke ba ni mi janto yere la ni hari ni e yere ye duskun kala si bagay bi mo munun ye shetugu ye ni yere jira kadu ye ni ala ma fare ka bi ke yere jirantiye parce que misiri apparaît tarakala couple parce que ni e nana kutuba kala ikayede ni e yodo ko ni misiri fulana kamara de bala de abi filmé de ni yodo e tato kutuba la ibeta ta chogo de la minni ka ta chogo ko rute kelenyo ibeta ta chogo de la ninni ka ta chogo ko rute kelenye ibe kuma chogo do de ke kala halaw do de ke ko pasike mbe yede yere jira nanu be amana yike yere jirante ka sorita kalama alaka kisi alaka tangade alaka dusu kala sikanye ambe duwawu ke nafakati ke lawye munun ba ke kan nafakatu ke dina chiala misirula dina chia fo bagaw fantaw mo munun ba ke kanyuman kuye ewa uba fo ka da ka fananta fen ka dode kanin ko fo mogoye kaninyira mogola nunu na nyogona be ala deli ala ku nyogona chaya silamo ka kafola ala kanu deme ka barka dola ala ka barka do kan nafulula ku nyogonya chaya ku kalli man yaw jidi ku kaddu sun kala si jidi ambe duwa ke jamana yi ala ka asuma haribi munun ba kunna jamana tafanga ala ka duma ka hakli nyuma duma ala ku kanda ko bira siratilewunka kaddu sukunni limaniya do kono don na tola nube nin jamana ke silama jamana ni kiribe tigane qur'ana ni sunna ala fahmu salafu salih ambe ala deli ala ko onno ya uye ka fanga duma kalimaniya duma kalinya serinya duma ambe ala deli ala koke o ma zalika ala allah bi azizi o mangela ala bolo ala koke dusukun yele ma bagay ala de nya tuguna yele ala be dusukun yele ma bagay ala de ambe ala deli ala kanu kanda ala kanu sabati ala ka barka do anula ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.